Elelele atua. Elelele atua. Taimi uma. God is good all the time. God is great. Iwe elelele lawale atua. Taimi uma. Taimi elelele ai mea. Taimi elelele ai foi. Elelele tayao. Tato. Tu fatasio tato loto mo tato no. Tato te via tua ilia tua elelele tayao. Una lo fomo na male. Ya tato una lapa. Famaile sana musela falma. Logo tu waile tu. O te faade ne ia tu we. O te faamenu o tu foi lo swafa e fa vau la. E sili lava le ani. E tu sa ono matua vi ia o ia. E lema fai ono so ina ono sisi. I will exalt you, my God and King. Praise your name forever and ever. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure his greatness. So the later out, tato vi atu ile tua. Iluan peso mato sauni. Isaudi tato loto mo tato. Yamoli sauni ngal later out. Usumato peso mo mua. Ya bala agua tu ia fia. Tu la ilunga fatalo falo so le manele te vai le neva yaso matawa tu ai ati le Vivi imea uma ele atua le au angeluma tangata uma o sana aleluia ile atua wa mamalu ele saunika Vivi imea uma ele atua le au angeluma tangata uma o sana aleluia ile atua Olona lofa lewa mawaluka hawaia oleala ukumoni maleona lewa tamawa haile saulo toma Tabita le fai salamo o se wafia ina peseia Fata wasi popo le mana wasi mamari e iona luma Tabita le fai salamo o se wafia ina peseia Fata wasi popo le mana wasi mamari e iona luma Samoa mai ia patia olona lofa lea wa mawaluga awa ia oleala ukumoni maleola lea uata
Mama,
whakapolava lo nalofa. La tātou tatalo, let us pray. Ana se iai lava se isia tua e whakavau lo nalofa. Se manu ona whale tāpua I mātou te lotu iai le tai hao ma le tai hao. Le pumoni e leise tua sili malau fio. Whaali manino mai lo alofa. Ue tuina mai lo walo e la mea I mātou. Fio mai anganga pa iai le sauninga a whaia nei. Mātou te avatu e le tauranga e pa ia mamona mea malau fio. Come, Holy Spirit, and baptize each and every one of us so we may worship in truth and in spirit. Amen. La tātou amata nei sounding and presented inai tātou special choir. In the name of Uma, Misi.
mai tumu I le lofa, ma le lofa muti lava la ufio. Ma maola ngi o lo ufio anga pa ia o esilion e lata tamai ia mato. O esilion e lata tamai nei lo le manava o lo mato mana vaina I le ola. O talabu pui o lo malu pa ia e o fale lo nuku mai mato uma. Mato te o mai se o mato pa ia tu I le tupao lo la e. Pa ia tu I le amatanga, ma le ngataanga, le alefa, ma le omeka. Se o mato pa ia tu le susia, ma le file mu o la ufio. E ala ia mato tapo inga, mato pa ia tu e ala ia mato pespesenga, ma mato whita ngatusa. Mauti noa le nei wa ia I mato, e muli ona mato pa ia tu, e loto mai ia I mato. O e fina ngalo lofa mo tangata na e whaia. O le mea le nā o le tapo inga I le nei tai au. O nā o lawa fio lava e ato toai. We're gathered here again this morning, Father, to discern the mystery that is yours. We've had a long week. We participated in various events. We've allowed the data points that hit our dashboard to hit us and in some cases overwhelm us. But as we gather here like we always do every week, at the beginning of the week, we're trying to discern your will. We're trying to find the path. And we look historically at our scriptures and our canon. And we pay attention to our faith tradition, which includes worship on the first day of the week. And we ask you continually to reveal thyself to us, so that as we become present to your Spirit in us, that we too are present in your Spirit. We're gathered here because, not just because we can, but because we ought. It is the right thing to do. And as we do that to the best of our ability, we ask that your Spirit continue to minister anew to us, to provide us with a different perspective. So we don't hang on to the perspective that has served us in the past, but has now impeded our progress. But we are open to new revealings of your Spirit. O mato poto I le nei tai au e pe na mato masani ai. E watu la mato whaftai, e watu la mato whanetanga I ate oe. O wa o oeo le tu e te tau na tapo ia ma vi ia. A mato wa aia tu le whiliuli wa I o le tau, o na mato mauti noa I lea o lo iai lau fio I le timu, o lo iai lau fio I le sabili, o lo iai fo I lau fio I o mato loto te totasi fifi le mu. E a mato wa aia tu le faali mai o lau fio I o wala ese ese. O mato talo o wane I fatu o mato lotu. O wane o mato dosi fatu pua ni mea o mato masani ai. O se ami o tonu na lave ina I mato I le tuanai. O whai nei ma whaka me lave I lo mato lumanai. O mato o mai le nei tai ao le li I whanau manu atu I ate oe. Mato te se ili po le alo fina ngalo. Le ngata ia I mato mo loa I le whatu tuanga. E o mato o aia tu fo I tama whanau o mato nuku. Pulanga talavou, o lo su e foi I lato le fina ngalo oe mo I lato. O lo mato talo le I au ngā mato tapo inga, feitele pe ne ia I nei tai au. E whawhau e le whatamanu, e tau e o mato langona.
e le ngata i le nei tupulanga a whapefo i tupulanga whai mai o matutu. A compare i le totele o tangata i le nei lalulangi a misel nei atunu o Amerika. I le totele nisi e malama lama i le matou ngangana. E to i titi fo i lato e fiso o tai mo matou tu manga i whanua. Me ale nei wa matou tonu i aile ali i. E wha mea lo whaina, nei ngangana, ma nei tu, ma nei anga i whanua mo matou tua a. Lea olo matou tonga whai ola ma soifuai. O matou tatalo i maua e matou le toa. I maua e matou le popole i le awhaina. E mwhai e matou na wha au me alofa la fio. E wha me alofaina ai o matou tamaa ma tina ai la le whatutua. Whaftainu nei e kalesia, nei community o whaima a inga matou tunu nofo ai. Matou whawina i lewa yaso ma lewa yaso. O matou tatalo i maua pele malosi i o matou taitai. Whamanuia i o matou tamaa ma tina matutua. Ia meise matua o lo o whatangataina le nei mila, le nei whale tapuai. O wale whalauta le ina o whenangalo e le ngata i le lorolangi au au. A silisili i o matou tangata tapuai. We thank you for this idea of reframing. You've taught us over the years and also the life of this particular congregation that they're useful things, but they're not true. And that we should have this proclivity towards the truth that'll set us free, not just during our generation, but generations to come. We thank you for the teaching that we not be complacent and be satisfied with where we're at, but we should have this tendency towards growth, progress, abundance, possibility. We pray that every time we gather and meditate on your word, that your Spirit reveal thyself to us and have us recognize that revelation in our spirits and how it's manifested in the world. We ask that you give us the humility so we can see from different perspectives. So we don't hang on to our traditions that are meaningless, but we have the courage to progress and to reframe the gifts that you've given us for a better tomorrow. A leila se upu i o mātou mutu whaauta wa lona e silafia ma maumai o mātou mana tunatuna. E tofu lava i mātou ma tatalo ese. Ma ta upu o ngaonga e fito tonu lava ma mātou tangata de totasi. Le ngata fo ile nā o mātou tofi ma tiute, taitai, tamaa, matai o ainga e fo i me pele ai matou te talo le leoa di mwhai ona matou whaia matou tofi matiute e tusa malau wala au i ai matou e fo isi te talo mana onga te tele e le mawhai ala matou o lotu to tasi po se pulenga le mawhai fo ni tangata e tasi no lato ta unga e pe o tangata Samoa o nā fia le nā tāusanga o sila fia la o fio le li e o mātou tatalo e ia tatalo uma le li e matu ina atu i mo la o fio a mātou wa ai i ngā ruenga na tutupu i le lava yaso i lo mātou o tunu o Amerika o le tunu o e la mua la latu economy i isi atu nuu uma o le lalolangi na e whaia. A mātou wa ai atu i le
So na alo le malosi. Na mato fisilingia lea pe iaisa mato tanga e te tau na whai. Pe isa mato tā e ta atu ai le leanga. Pe isa mato whalelei mato te whalelei na aini mata upu. I pe au ngāwhu ilo mato whatutua i ate oe. I e whautua i nai le malosi o le nei atunuku o mato le nofo ai. A mato wa aifo i le tu i le stete i le nei stete o mato ta ua o mato ainga. O mato mori mawina le o ato istangata sa mato nuti mea fatasi i le nei stete. O na uonga le tulanga o te mau ai. O whainga tā le soifua ma le ola i nei. Ia o vala au mai i stete. A mato mafau i le nā fo'i whata manu o ia i mato. Na mato whisidi fo'i lea pe yeso mato wau ngā. Pe mwhai o na mato whao ngaina tofi matiu te o lo mato ngāru lue ai. E whai ma awala e whalau te leina i le nei manu lau ti. E te whina ngalo i le manuia o tangata uma. O te mao ainga fo'i o lau fio. Ele mo ni tangata se to i titi ai mo tangata uma. O mato mana tu ai le malosi o lo mato nu ia i lato mau ngā wena. Ia o lava ni manatu le tangata o lona malosi o mafuai. O lona tamai o mawai avanoa. Te tau ana i loa o ia mea uma e mai lau fio. Mena te tau na whafo i la au i ma tau tu sa. A vena whaftai i la o fio. La batu la mātou whamumua. E ala ia mātou tapu inga. Ko pano ino le nei tu la ma le afa mo la o fio. Ia meise fo ia mātou tau la kawhai lewa yaso ma lewa yaso. O mātou talo i eila manuia o la o fio i lau kalasia nei. Mata mai lava i o mātou ta māma tina mātutua se i o i tupulanga te lavou. I whaongaina pēr i mātou to e titi e mana e lo fina ngaro. E mese fo i lātou lo whawhongwhonga mai le nei tāpua inga i awala ese i le teimi nei po lua. Ia pēr mawhatu e pa ui le leila o fiona. Ia tupu maola. If we have but one request, it is this, that we're able to reframe the traditions of our ancestors such that it provides life during ours. We ask now that you keep us and bless us until the end of this service when we're equipped again to go out in the world. Nā tūlu mō lau fio le li ia tālo sanga uma. O le mātou te tālo si e talia mai e tusa malawalo whatunoa. Lolo wasuafa Yesu Kiriso mātou wole te tālo tuai. Amen. Te ima
merciful Savior, precious Redeemer and friend, who'd have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one they adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Sorry.
whawhiangai lo ma le tauranga tu tasi lo walo Yesu ke miso. Ngona la palava le tangata lo le whataupa. E tau ia o se me lo ngai. Lo mātou wanganga whaafutai I lau fi. Our tithes, our offerings pale by comparison to the life that you gave to save us all. But we ask that you receive this as a token of our appreciation of your presence in our lives. In Jesus we pray. Amen. If you're not a tool at that to fit a winner, Evangelia ma rekon ta opus fulu tato fitau fela fua ele foi upuelua whakau ele foi upues fulu leon. Our reading this morning is taken from our lectionary reading. It's Mark chapter 10. We'll be reading responsively in Samoan verses 2 to 16. Ma rekon ta opus fulu la tato fitau pe masinyail fe upuelua whapoma ele foi upus fulu leono tu fitau ina le luminga le ta ua o le whengainga fōu I le ngangana Samoa ma le ngangana Britania. Nau ane nisi wharsei o e tofo I a te ia ma whisili ane pe tanga I le tulafono o na whatea I le tane la nā wā. Na whai atu leo I lato na whaatanga ina e mose le te o ngā lii pe a whai e tusia le tane se tusia whamao ni ai le te talaina o le whai poponga. A tanu mai le amatanga na whai e le tua I la ua o le tane ma le whawhine. Na vea I leo I la ua matino e tasi. O lea e le totolua I la ua a o tino e tasi. O fo I la tau I le fale. O na toi whesili ane fo I lea o na soo I a te ia. E winga I lea mata upu. Whape fo I se whawhine o na whate e ina lana tane o na wafia whaitane I se isi ta maloa. Ua muri lua fo I oia. Pe tai ua sila fia Yesu na tingai leo lo na finangalo o whetalai atu I o na so. Tu pei o ta meiti o mai I a te au. A ole vavawina I lato. Wa e whapeo I lato nei e o I le malo o le tua. Il faut plus pour me leono. If I'm weird to the maile tu e ala tato whetau mo whanamrongo I upo ana fiona pa ia. Tumo watu pe a te ia lona lava me I. Ni se I o il whakabau lava. Su e tu nei le tusi whetau. Mo le nei
vai aso la tātou tusi whaitau le usisi o maua ai le tusi le nei na tātou whaitauina. Ona o mafo whau le tele o tangata o te loa na mawhatia i le nei mata upu. O nisi fo i olo o mawhatia bea i le nei mata upu o le te tea o ngani. Na o mafo whau fo i lava lea i la mātou tau, mātou whaife au. O lo o lau ngaina le upo le tua. Peiai nisi o whainga ruenga a o aturo i whaitau lea o na skipi lea. E se a wai e whapea le winga o mata upu ia a onga tele ma le leilo na tuu pailangoina. Te iala whainga ruenga upo la tuu lofa. No mafo whawala ia i le onga o mata upu nei mai te tawana i stemi datu te afe ifo nei ai mata upu ia. Langa pise i o mata upu e sea nisi au mai iluma i le mamea. E iluma natu o le mafo angane na raiona tu e ta maora datu denomination le whetau lea. O lava nei alo. O whainga wena. This issue about divorce is something that impacts all of our lives. When they say that the divorce rate in this country is 50%, that means everybody knows somebody who has gone through this. And many preachers don't like to bring not just this issue, but all the other social issues. But I think we must. If we use the motif of the burning bush, that burns but does not consume, then we have to address these issues. And when I was preparing for this, I've said this before, but you should not use the Word of God as a righteous rod, as a 2x4 by which you correct other people. They used to do that. But we shouldn't do that anymore. We should mature the conversation and use Scripture not as a rod, but as a mirror, where you take a look at yourself in the mirror and you correct that which is wrong with you, and not use it as a rod to punish others. And I think when we reframe not just this story, but all the other issues, then we come to be gifted with this point I wanted to make. There are things that are useful, but are not right. So if you read the pericope assigned today, you will discover this instance where Jesus hints to useful things, but are not the truth. Le memo mua e tauna o e tātou mai le au onga lea. E iai mea e au ngā e le moni. E iai mea e whea ngai mai tātou e le ni me moni. E iai la le tala lea. Whe me ua whisiri tofo tangata i le lii. E tanga ona whaatea e le tāne lana awha. Ia, ona whairo lele, i le. Whesiri lea.
Nana tala Mose. Tali le fisidi, le sidi na point no na lua. Famai Mose mawhai o me whate al tane la na wā. Pa wan meo le tusi o le tusi. Ta oi tangata o leo mate te au. Sieni. Yona avirola o sieni e toi fo i rona ainga. Pau lea. Una whaiatu no leo le li. Nala na whaia Mose le tu la whono na. Nala na lo lo'u e Mose le amiatono le tu. Ono le whinga tau do. Mafua mana. Ua marewhai e Mose le tu la whono. Ono le whinga tau tangata. Au le upumoni lava na whaia le tangata malona fesosoani mai le amatanga. So they asked Jesus, tempting him, what he would say, is it proper to divorce someone's wife? And Jesus answering a question with a question. And this is, if you're taking notes, this is a good point to make. You always answer a question with a question. So they say, hey, is it okay to divorce your wife? And Jesus answered that question with this question. What does the Mosaic law say? What did Moses say? And then they say, well, it's permitted. All you have to do is write out a little declaration and you divorce your wife, and that's that. And then Jesus said, Moses did that because you're hard-headed. There are some things that Moses did that are useful, that kept the community together, that moved the people from one point to the other. But it's not the truth. Useful, but it's not the truth. Because the truth is, from the very beginning, you were made husband and wife, man and woman. Manaya o ngaleli. Famileli e ya mea e tala whengai mo le tupulanga ma le tupulanga. E le moni na. Famileli e o lava ni whasaseina o towi me be e tala whengai i o tato tupulanga. E le se me moni. Whitautau e negeri ma mau atu i le struggle for Rosa Parks. Le tina uli na tuleia for the civil rights na tunukule nei. I lo me tātou le tula fono le tunukule nei whakasenga tangata i lātou lanu. Tu tangata papae lumo le basi and tu tangata uli tu o le basi. Latu lo Rosa Parks o vai for to amanava me lana ngaluenga no fomo mua nava no fo e lo Mrs. Parks. Pisa iu se mea le manatu mo mafa i tātou a mea le nana fuli ai le tunukule nei. Ta lepe rola i o tu la fono na e tau tā i o pumoni. A lot of rules in this country that are useful, but they're not true. Not too long ago, I heard this expression I heard all the time that women or men are the same. Well, that's a nice, convenient, useful idea, but it's not true. So if you're taking one thing away from our time together, look for these things that are useful, that allow us to have a society, but they're further from the truth.
Vasaloa te ana tātou tāpo Irae the longshoremen strike in the East Coast. O nei e fo I tangata o tātou o tunu o member ai the longshoremen. Ia nei le tātou manatu. E na o tupu le strike I la solua, wa mataona toi whaaupopo I aisi data point, wa mataona ko many I aisi tangata mai leitu o ra tātou community. Lona tātou I loa ai lea. Whai asi onga o na tāupu nei lo le si o tutongi. Le ale mena tupu. Lua aso e uno strike. E se a langa e le whetau I le mea lea. O le ala wale ami o tonu na tuli e tangata ia. O lātou I loa nei e le whetau. There are some things that are useful, but they're not the truth. E iei mea o ngā e le moni. E amanatu tutusa ia tama mateini. Me nea leina le ta alo football ia teini. O ne mana o lato ina ia whaamaite le manatu lea e tutusa tama mateini ina ia whala e au I te maitai. I moro lato malosi le tupa lea ina ia finawai. Nei o ai nei nofo ai. Tutu sa tama mate. E au ngā. Ia ele moni. Atonu e au ngā mo tātou tupulanga. Atonu e le leie langa ai manatu. O le tupata maita. Ia whatata tia lola au. Na whau whapena I tātou e le tua. Le tutusa tama mateni. Te lele se senga o tama mateni. Ia le white nai. They're complementary. Whia mana mie tama itai tau le lea. Pena fo ina whia mana mie tau le lea. Tama itai. Wharawelabe lea na tupu ana nafi le waa. Wa'arfua waa New Zealand lea na ngotoi ngatai anu si umu salapo si la fie I tātou. Mena paulia ai le vaeta o le manava nui. Fitus lima tangata na whasawina mai. Mali ala le press release ale malo o wai sau le whasamoa. E na tamulmuri ai le tu o le whapertania. Ia ai ala I le whawina o ngana na ilo ai lea o le pumoni lea. E ia tala o le wawhea wai. Ia o pumoni. Whapela e lua ni o ngana o na ilo lea. Ia pisi I whapena le wingo me ia. Uwhe mai e. O loa acting le pale mia le tangata leo Iusefo. E pe e tau e tato fisiri o ia o feo I pale mia o acting aine sui pale mia. Io le simena na ilo e press release e le o taua le gender o le kapiteni o le waa. I le ngangana Pertania. Malamalama I le ngan Samoa te whaitau atua o le tamaita I kapiteni. O le winga o le tala e pese I e iai ia mea e whetau I mo le taimi nei. Ia ese I ale upumoni. So le lui la mo I tātou I le neiba yaso. O lea la tātou me whai. Ia nā wana whawhale sa tuia ma ala tātou whaitau. Whamai o umona tali Yesu I tangata I tofo I ate ia. Mapuane I le trust circle. A lea onga I le o so'on tāpu lea na toifisidi a lea tama. E lele I e sao e lau tala lea na whai tangata ia.
Na ala lava ona lo lo'u e Mose le tulafono. Ono le ma'a o tō ua. Au le upu moni lava ia na whau le tangata whapena. O le tāne ma whawhine. Na Filipi no le li whamai ma whaifo e le tina ona ame o le mea lea, le penu alea ta se whatau ma ai o nei tu, e wha te aila na tāne. Ele o mai e ranga lai le baitele le mea, awa watu e le liki le pumo mo o mona so. Whai atu e le ai o le. Lai mai tasi e le vaenga le tulafono a Mose, ai e ma whaifo e le wha au ngā e whawhine. Le tulafono a lea na lo lo'u ma whai e Mose. E wha te ai ala tau tani. Ona se iwa aila ia o tamatane pe le whataui se paile na. Pea no whai atu na whai alawa le atua le urumali o le tāne ma whawhine. Mai lawa i le amatanga i le whatoanga i e tene. Ole upu moni le na. So le o ngala mo i tātou. Ali lifa lava la tātou whatou whala inga i tātou sa ili lava le pumoni. Me ufo i le manatu le tangata i le neo lo moni a te i le teimi le nei. E ma whai o na maua pēa ma moni pēa i le tupulanga. Anu whale saia tui a maale apartheid laws i South Africa. Sai fu ne teimi na whaasa ai o ne intermarry tangata i le tunuku le nei. La fono na au le upu moni lava o le lofa ai o le lofa mena tauna li lifa i tātou o wa lava ne ngase i tātou i upu o tangata e whaangase i tātou o ne se tia i tātou i le manu o le taitai au selu mai ma whapepea mai moni lava na whaile tangata e tāpuai i le tu. Na whai tātou i a whao tātou pa ia, mō pa ia o le tu. Po le afo i lava tātou tāu lama whai. Le pu moni lava le ma whai na ausia i tātou. Tāu langa na saunia e le tuala na halo Jesu Kirisu. O le tala whiwhira nama o tala le nama o tātou. I le mwhena ato tōle upu moni a tātou, wa upu moni a ia mele ami o tonu o lale atua lea. O tātou lo loo foi tū la whono mo tātou tūpulanga ina ia tala whea ngai ai. Ma o ngā ai, ma tau au ngā ina ai le tau tua tangata. E o wala wani whaseina i tātou. O le upu moni lavo le upu moni mai le tū. And then the last story I wanted to tell, last week, Tina and I were invited to the Bosco Orange Lutheran game. And I haven't enjoyed that part of my being in a while. So I want to thank you, Oma, for the invitation. And you know, I'm talking about reframing today and changing perspectives. So as you know, Bosco won, and that's one perspective. But reframing Oma's journey that to me is a gift. Because I've seen this child grow into a young person. And he has made great progress. All that to say, whatever it is that you're hanging on to, I mean, that's yours. And if you argue for that, it'll always be yours. It will not change. But our scripture this morning invites us to reframing this thing. So that way we have things that are useful, but we know very well it's not the truth. And though we have this proclivity to the truth, we know that sometimes we have to settle for that which is useful. And so what do we do with the difference? We meditate over it.
We pray over it. We lift it up to God. Though Orange Lutheran lost, I think Omar made the big progress in his life. So I think moving into the world this week, we should be mindful of that. Let's reframe some of the things we've hung on to, knowing very well that sometimes those are useful, but they're far from the truth. And we should have this proclivity towards the truth. Ia o tātou launga nā. Repito I tū o tāla le tātou whaita wina. Whamei wa umaneo na o a ole li I le divorce ma le te. O na si I le e o ta meiti I luma ma whenwai. A le maua o tō wa nganga o ta meiti. A le iate o tō le manatu le ta meiti. If you mana o tutupu, if you mana o e whai matangata mā tutua. E le whai mo tōnu maro le tu. Vai aso leo lo tomaiti. O talo ia vea le sale e whai mo me to e langa e fo I tomaiti. O le tato lotu nei. E le ngata I tomaiti talo po. E iaro mana tu lefe wa I tomaiti a isi mā tutua. I le whao whale o tomaiti nā. Ia ma tātou ave I le tua. Wa whamaile li e ola tōu le mano le tua. Ia amene. O whamatuma pa ia. Wala watu e sumai ia. Fionga te akona. Tātou ai fo I lawa I le sakaramenta. O telefo I na reframe e tātou ma te taki o le kalesia. Le nei taumawhitanga ma le nei la o ai. Samasani na whao ngā le waina. Communities fo I e a whaina I le waina sa whao ngā I le grape juice. Communities fo I lava la lato whaasoa e vai le areto e le areto atoa. So wala loku lava e tātou le nei sakaramenta e tusa ama na mea o tātou iai. Le whi o mafuta mai nisi o tātou uso. Tangata whatutua e lei tū ma le tū re la. Le whi ia wala loku atua ma iai le nei sakaramenta. E le ma whai lava na pesea nei upumoni. Ona walofa tele mai le tua I a tātou. Le ui e sao ia ai le whaoratanga tele e ala I sufua o na alo I sufurisu. O tātou whauna tuina pe foi le nei sakaramenta I le masina ma le masina. I e tātou I noa ai le upumoni. I tātou tau whai e sao vali ai. One of the truths about this sacrament is that Paul was not there. Paul was the leader that wrote the words of the institutions that we use at this communion table. So though he wasn't there, Paul said, "But what I give to you, I got from Christ himself." On the night that he was betrayed, he took bread, broke it and gave it to his disciples and said, "This is my body, broken for you. Would you do this in remembrance of me?"
Paul said he also took the cup after supper, gave it to his disciples and said, "This is the cup of the new covenant in my blood. Would you do this in remembrance of me?" So though Paul wasn't there, he was able to violate the physics of space and time. We do that every month. Spiritual maturity is getting to the point where you participate vicariously in Christ's suffering. 2,000 years ago today. So may bolo na mumuala la tau whawhtai, me leo te wala watu le nganga whaaloalo, isi ti akono na te alanga ina la tātou whawhtai, mo le aweto mo le wina. Mātou wanga pa laia nei no la ai pa ia ro mātou. Na mātou kisi ni ia lea. Mātou tō e so mātou ni. O tonu e sa mātou wa. O le upu moni ai le ai le ni ie. Ako mātou mai na. Mātou kotu rotu mai. Maro mātou wa nganga mautino. Wa ato atoa le taulanga na e sāwia ro mātou atu. E ala e nou lava aru peno ke miso Yesu ro mātou wa ki maro mātou whakaola. O le na maliu ti ngā. I lungo sātau. Tānu nia le tu ngā mau pato e tu manu malo. O lo manu malo le ani. O lo mātou manu malo. O le ala lea lea ni i o mātou o mai o o ai o mātou wala au lo mātou atua i le nei tei se i aro familia whaama maa mātou loto mo mātou o nganga a mātou tāo ia tino pale toto o lo waro peno ke liso Yesu ia tonu wai ma moni lea upa mātou whawhetai ke miso Yesu le taulanga mai ana e sauni e lungo le sātau. E ala i lo tino o lo toto na marimi mai. Lea ni ia ro mātou. Whapa ia e ari. O lo lo lava suafa Yesu no mātou o li ima ro mātou. Whaora o mātou ore mo wala aua. Amen. Le lau pona whakata ina aile li o Yesu e tango ile areto whawhtai e peo na umon tātou whawhtai tofi lema tu ina atu i ona soo ma whape atu o tino le neimu tofi masui o to mi whape fo i leipu ina umon o lātou ai o si tie o lātou luma ma whape atu leipu le nei o le whengenga fō le lo toto Fai al neme me fa tuma ya tera. Ya so mo to te fai. Fa me na fo ta to fo ya. Tu la jako. Amo le areto ma le waina ta lia mo.
mātou talo pea. It is useful to continue thinking that we are sinful. But the truth is, our sins are forgiven. You just need to believe. We ask that you continue to minister your truth to us, so we are emboldened, giving the courage to go out into the world this month and be Christ. Whawhtai lea li e. E au ngā ia mātou lo mātou manatu pēo e mātou tangata angasala. O lava ni ngalo ia mātou le nei kuku mui. O mā ngalo mātou i lo whatu noa. Leo no o mātou ana i au tūra whono o mātou tausi i au polo inga. O lona wā lofa malo o lofa muti bale. O mā ngalo i mātou. O mātou taro le i e papa ape loa le nā upu moni. A mātou o atu le lorangi le nei mai aso. Ia tangata i nā ai a mātou tanga, a mātou tū, Meisio mātou mafufu. Tailele ia na nei sakara meta. Nei lau lo mātou tu vai ma ia I le masina ma le masina. Taro ni iau ngā mo mātou. Tō sei nati mo lau o whai ngā kuenga ngā. Lo swafa ke riso wā leila mātou tita. Amen. Ela tātou whai nei sakinga Bishop Samuel from Misi.
whaftai tatou whi pese. Leo ingo. Tui lewa yaso, lewa yaso. Lewa yaso leo lo tamaiti. Whai whatai te inga tamaiti le stofi. E te pena ai e lo tamaiti e peo masni ai. So we have a rehearsal on Thursday here, and that's in preparation for White Sunday. Got a lot to say for Lotonit. Yakanai for Fulanga na I nisi for Fulanga ye mawatu tato tini pepta penaina pe never yaso la tato felo tusi. Tato fai let us pray. We've come to the end of our worship. Now it's time to go out in the world and manifest your teachings in our lives. We ask that you give us the courage, give us the boldness, give us the discernment so we can distinguish between that which is useful and that which is true, and that we be okay and at peace with living in the middle. Mato o ili sikuyo le ni tapu inga. Mato whamna tuina fōi mawaienga na e mawaiai mau tangata pa ia. O mato malos. Mai ala ia ia mato te watu le lorangi le neiba yaso. Ma whape ina o na mato whaina. Le mato tuua. E tumo mai o mato lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mato li whaola. Lofa muti vale o le tua le tama. I se mafutanga lilo malawa nganga pa ia. I ai matou lea malau whanau whatutua i le lorangi. Nei maso umai o le whapapau lau.